Emerata re tlhametse moraga ura eno ya leshimele bongwe wa itse tlhefela ga e gabola jana tsatsi le la bobedi kgwedi yone ya moranang e tlhola malatsi a le 20 tsatsi la bobedi ngwaga kwa 2025 tlhe re fetela jalo kwa go Dr. November Victoria's Faith Ministries. Guys, look good. Risiame moruti ke sharp man ke mpela ke shebile nako ke tlile ke tlogile ke tatile ke le late bile ke thutse go tla ka bike otherwise nka be ke le late to fit ka nne ke tlile ke fofa bohloko le grant se ke yeah mabedi dumelang hle ka nnete dumelang ke le dumetsa ka bitso la Christ bitso le phelang le bitso le re hlolang ka lona le re atlang ka lona Facebook ya ka ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry Pastor November and Victoria's Faith Ministry bile ke lebetse le Bible di ke tswile late a sore ba le tsena hle ke bile kana na re se ka bane le ntseletse o na ntine ke tselo ka bane le be se ntho mpepe boya ba phiri ba seletse ba ntseletse man he ke robetse yo ha tsala robala so ka nnete ba tile ba ntate modimo because na mogwa ka ke sekola robala ke le lwa ka isebetsa go ka nne so ho sa ne ha rena tshebeletso normally re na le ditshebeletso ka la boraro and then but ka usane ha rena tshebeletso re tlo ba le tshebeletso ka la bona ke la bona ke holiday jalo re tlo ba le tshebeletso but a se tshebeletso mamedi ke kopa mamedi ba understand ra se tshebeletso ona le hantse ke tla ne ke re ke tlo bala scripture sa buka Samuel wa pele chapter 1 verse number ke sa re ke verse number 4 sho tlo ba mathata o tlo batho ba tshwere di Bible ba di kentse ka di phone ne o bo ba le bothata bulang Samuel wa pele chapter yes girl yes e phone le ma e mare yena ke mosepa Samuel wa pele chapter 1 verse 4 batho yeah that is my favorite person yeah Setlogo sa teng se re Elkana o etela silo ere ka letsatsi leo Elkana a neng a etsa sehlabelo ka lona o ne a nea mohatsa hae Penina le baradi ba hae bohle diabo tsa sehlabelo a ke tsebe nang ke tswelle doc tsela pele mo mamedi le tsona mamedi ba tsona ba tsona drink Impa anna yena o ne a yi a mofi diabo tse pedi hobane o ne a morata le hoja morena a ne a mo timme thare ke ne ke batla phati le hoja anna ane a tingwe thare ka montsho mang anna na sa gone go bela and ene sa etswa ke baloi ene sa etswa ke mang le sa etswa ke mang but ene ntse ke morena ke tsho la Bible ene ntse ke ntate modimo e bale a buto a uswaka Mohaditsong wa hae o ne a mo utlisa bohloko ona mo utlisa bohloko ka ho mosoma hobane morena a mo timme thare hobane ho ne ho etsahala ka selemo se seng le se seng ka mehla ha ba nyolohela tempeleng ya morena Penina o ne a ye a utlwise Anna bohloko ka baka leo alle a seke aje jwale Elkana monna wa Anna a re ho yena Anna o lela o bala verse man no 8 Anna o lela eng ke ho baneng o saje ke ho baneng ha pelo ya hao e le bohloko nna ha ke ntho ya bohlokwa na wa bona Anna onalla ne what's ba ke tlo le bontsha something a very powerful nna ke le bopaki ba yona that is ke batla tlo etsa ka se ka la bona ha ke na tshebeletso but ke batla motho a fihla dule le nna fela a re tlonka a ke tlonka le 3 minutes ya o bua le motho go palengutlo ke batla mo mo Bible e reng anna hothi eli ana hana anna o tawe ke verse man
Hansa rapela ho ti anna na rapela o tlile bohloko verse 12 kapa ke verse mang hona le mo re thapelo verse 12 ya Anna ere ha se ankile nako e telele a ntse a rapela morena eli Anna a tadima molomo wa hae Anna o ne a rapela ka pelo a ntse a bebenya melomo fela empa lentswe la hae le sa utlwahale ka baka leo eli a hopola hore mosadi eo o tahile. Now here is the thing, Anna o ya kae kereke ne o yela eng ho lo rapela because of tlhoko ya hae. Anna nana le tlhoko ana le tlhoko ya ngwana o la batla ngwana ne. Now Anna o ya kerekeng gale ke ruta ntwena but ke batla mamedi a tla e bone hore this time e operate on. Now Anna a fihla kerekeng wa rapela which is kin to etsweng ke mang kapa mang hore batho re ya kerekeng ba bong ba ena na hore real lo rapela fela which is good. But one of the thing about was it's nkore wa bona bophelong hona le batho ba fueng access ya o etsa dintho ba fueng matla a hore ba phethatse toro ya hao ke go boy phet hona le batho ba fueng matla a o phethatsa toro sa batho the destiny helper hona le batho hona le ntho ke kengwa ba yo le ha o ka ba wa I wisha wa I batla ke kwa ba le yona kapa ke kwa ba yona until hona le motho yo ntate modimo mo sebedisang bophelong ba hao hore o be yona ntho eo wa tso go jotse nyaki ke gale ke le ka pholoso ntate morutisilengile ke ne ke rata ntate modimo ka pela ka fela mara tlo go jotse nna ha ke qeta pholoso ke na le dikoloi ne ke na dikoloi la ene and then ke na le dikoloi tse nyane nyaka lo tshwantse go tshintshwa o ye ka mane tani nyaka lo asukulisa now nyaka lo borrahle now ne ke na le dikoloi ha ke qeta ho pholosa nna ke be ke di loser dikoloi tseng I lost everything ke ne ke tla Freedom Square ke tsama ka maoto ke ya Silver City ke ya kerekeng ntate morutisilengile ke gotla ke ya kerekeng ke tsama ka maoto ke ne ke tsama ka maoto ke sotleile ne ke apara overall tse blue ke sena diphahlo next ke ne ke apara diphahlo tse blue tsena tsa bo makini ke bile ne ke makini ke kana go tseo and then ke apara diteki tsena tsa di all north star before the all star di bateng okay ke tsama ka maoto ke ne ke kerekeng tsama ke gotla ke to an extent ke opola ne ke rata o bina kerekeng o fihla family engwe ya ka tsena bang khalmela bona mo ska hlala ema ka pele o bina because well wa re tlontlolla ha ona diphahlo ma rata ema ka pele o rata o bina o bon okay it's a long story ke ne ke na le different thing bana ba mpitsa bana ba nreile lebitso la Bobe ka jeme lebitso la ka ne le Bobe ka jeme mpotse wa Bobe ka jeme because ne ke hloka dijo nna ka nako tse ne ke na le mofumadi ne ke nyetse le ngwana ne ke hloka dijo papa hore ke be ke qetelletse ke tla gore ha ka mpha 10 rand kapa ne ke tla o kopa ke re mphe 10 rand hle ke batla ho reka drink ha go kopa then how mpha 10 rand yona ke tlo reka drink ke lo etsa bonete ba re ke reka Bobe or else grocery ka ne le Bobe kapa jam you know why Bobe kapa jam but tini tsena tse nyane tsa di jam ne ke etsa gore a ke ha o sa jam o gona o eja o bonwa metsi so it's my easy o so that was ene le dijo tsa ka tseng now ke ne ke sotlehile haholo ene ke phulutse ke ngwana ntate modimo ene ke kerekeng every day but mbotso wa itse ka tsatsi le leng ha ntse se ke le moruti jwale still ke moruti a ntseng a sotlehile ha bohloko ne ke le moruti a sotlehileng a neng a apara di hona le shop ya magoa ka mona ka tropo mara ba se ba tlise ka tropo e sa tentsana ya bo Bensuleng bana ba rekisa di bike tsa bo 40 rand bike ya 40 rand tsena di hlabo Cape Town di tla di sosobane di kentso ka dikepe bike tseo ne re di tina le friend engwe ya ke mo ratang haholo Pastor Ngamlana now ine ra di le tona mfonela re no video ba ke dite mpotse re lo di etsa 40 rand a ke gone di reka cash ke di labor 40 rand okay 40 ne sa gone o reka bike ya 40 rand ne ke ntsha 20 rand tla ke tlo lokolla ka 20 rand ke sa gone ba le 40 rand ke le moruti se ke le moruti ke apara di bike tsa 40 rand I want to tell you something o bona batho ba na le dintho tse ba dinkang hanyana and that is why batho ba sokolang and that is the reason it's on really Anna a sokole
batho ba tsebeng that ho tshwana la o ya kerekeng. It is not right hore o be ngwana ntate modimo bo ntse o tla kerekeng. Hlola ke ba jwetsa maphuto wa ka. O tle kerekeng, o tswe. Ho sena mohlang ke tsebang hore tlhoko ya hao ke eng. Okay. It's very dangerous as a child of God hore o ka yetsa when moruti wa hao a sena authority, a sena matla a o bua dintho hore di etsagale. Ke tlo etsa mohlala. When you read book ya Samuel ya Marena bobedi chapter 4 verse number 8, ke man mo Elisha na kopana le mosadi wa Shuneme yena nga sena ngwana le yena. Elisha o re ho mosadi yena o re ho gas mpitsetsa mosadi yena mmotsa hore re ka mo etsetsa eng. You get my point? Elisha le yena o nana le mentality o tshwana le wa Eli. Eli knew that ene elu tsibile ntho yo Anna a sa ka nga tseba. Anna ona sa tsebo re motho yena Eli yena ya dutse mona prophet Eli ke yena ka gona o etsa dintho tseo Eli tseo Anna di hlokang di etsale. Okay. Anna ona sa tsebo hore Eli a ka etsa dintho di etsahale. Anna ona sa tsebe. Hence Anna itlela kerekeng ba fihla rapela ga qetile ba gotla a sa bolella Eli tlhoko ya hae ke eng. Ke batla le ba le tlotlo ha ntse ya pele ho etsa etseng. Hona le mo Eli a reng ha sa rapela la go telele Eli o mmotsa hore o tla taba o fihla neng. Mosadi yena o re ke atawa ke mosadi ya hlopheileng ya utlwileng bohloko. Then Eli o re yena tsamaya ka khotso. Hona le timane mo Eli a reng tsamaya ka khotso. Yaba Eli o re ho yena o tla tawa o fihlela neng a ko hlapoelo botaweng bona ba hao. Anna araba a re tjhe mongaka nna ke mosadi ya tshwenyeileng moyeng. Ha ke anwa vein kapa seno se tala ke ne ke mpa ke tsulela masisapelo a ka ho morena. O se ke wa tadima le kgabunyane la hao e le mosadi ya khopo obane ho fihlela jwale o isiwa ke masisapelo a ka le matshwenyeho a Eli a mo araba a re tsamaya ka khotso e ka modimo wa Israele a ka o nea seo se kopileng ho ala Anna ntsa rapela mara Eli wa mo stopa. Anna ntsa rapela a bebenya molomo mara Anna wetsa Eli wetsa wa mo stopa o re tsamaya. Now o re tsamaya modimo wa Israele o tlo fa o ka o fa se o se kopileng. Now that time Anna sa tsebe hore ebe o blelletse Eli we thusitse and then Eli o re now e ka re Eli na ro e tlwelele nna jwale se le ha isa le bothata ba e se le responsibility ya ka jwale ka mo profeta wa modimo ya mane access a ke tsebile yang go e bale fela ka utlwa ha ya pele Anna a re a ko tadimele kgabunyane la hao ka mohao mosadi eo a ikela a ja sefahleo sa hae sa khanya kgotso pele o ntsa saje a sanwe. But this time come ra mo profeta wa modimo a bua polelo di mahae. Now o tlo join when motho a bua ntho and then etsahala eseng etsahala kapa yo ntate modimo a ilokolotseng. Let's say ke bua blessing modimo hao ke bua mosebetsi le se batla mosebetsi kapa batla promotion kapa batla o utlwa sign ya hore etsahetse ntho ene ke it's a relief. When it's a relief. Anna ntho me etsa ngore aje ane polelo ya Eli e mo relieve it's empty because Elkanah tried. Thank you so much. Elkanah khala bua le Anna e bila mo convince mo bolela hore no nna ke bohlokwa eng but this time polelo ya Eli e entseng e tlise relief. O tlo go Bible re bo Elkanah le Anna ba tsoa ka madungwadungwana ba khumamela morena ba khutla mme ba fihla tlung e ya rona e rama. Elkanah a kena dikobong tsa Anna mohatsa hae morena a mo hopola ha itsela pele re Anna o beleha mora e qetile motho a neng a sokola wa tseba papa ko bolelle nnete. One of the thing is you o ka ba le di qualification o ka ba le eng but we need to understand hore dintho tsena di operate jwang ene batho ba ngata ba itse dintho ke kopa qetela yane ya Samuel ya Marena a pele a bobedi chapter 4 verse number 8 e re Bible
ntho Elisha o gas ore a go bitsetse re bitsetse mosadi ena ya ileng a re hlokomela haholo o mo botse re ka mo etsetsa eng mosadi ena ha fihla ore ho Elisha ore no nna ke na next Gehazi ore ho yena I mean a kre mosadi ena o itse yena ana bothata ha ke tlebise ke le thana problem Gehazi ore ho Elisha motho na hana ngwana yena now Elisha ore ho mosadi ena wena go tla tsatsing na next year o tsebo re tla bona le ngwana mosadi ena Bible ha o ibala ere mosadi ena tsaya Elisha ra we monga ka ska ba bapala ka nna o bona ha believe because ntwena na sa itetse hence ana sa inka isitlhoko una ikuka sa hloke ngwana that is why Elisha mmotsa hore ka o yetsang ra no ha ke na next ke na bothata because this woman una sa ipoleletse rena sa hloka ngwana it means una santsa una give up petty taba yo ra ka ba le ngwana but mo profeta wa modimo a bua polelo hodima bophelo ba mosadi ona wa Shunem mosadi ona a ba le ngwana wa ntho wa moshimane le so ke batla hore mo mamedi ntho e batho ba iba shapang ha bana batho ba buang hodima maphelo a bona and ka bo madimabe you know most about ba buang hodima maphelo a rona ke boma ke bana ba sa batleng ka tlego tsa hao batho ba buang hodima maphelo a rona hore re ska ra atle re ska ra tswela ba bangata ho feta batho ba buang katlego ba buang phunyeletso hodima maphelo a bona and we need that in that tlo hore ebe ke ntwena e qeta entseng ke ndate modimo le nkopanya le this man the late PV nkopanya le yena and then aba rona o kopa ke tsama kilo bina tenteng tsa hae ndate that man ke hopola ke tshonne ke sina tšhelete mo mamedi wa karatang ke le moputswa ke ditse caravan ya ka ke ne ke santse ke na le caravan ka office ya ka ntonka allocation ka phase 6 so ke dutse ha ke na tšhelete ha ke na petrol ha ke na ke tsama ka golf ya gane steering sa teng se bodile ibile se a wa tsana jwale bile ke skintse le plan ka sore le support steering sena se ske sa wela fatshe se ske sa kana go tseno hona le ntate mo ngana mphile vene ene nge sa bulele matila right ha ka le bula le matila right ne le wela fatshe so ha ke kene ne tshwantse ke kene ka lift batho ba tsebe re ke tswa ho le ndata batho ba tsebe gore ke tswa ho le modimong la tilo ho le wana nyaka le ha ke tla ke jwa sa batho ke I will never how na le ka letsa se le bone ka tloela ntate modimo batho ba understand why ke hlola ke tshojwala ha ke how honna le ka letsatsi le 1 nna Zenzile ntse November nga tloela ntate modimo number 2 ha ona le mohlang nka reng le ka nkutla o thusane moruti November se le ngaka kapa e selis in side no I'm a child of God ke tlo itunela ho ntate modimo because ke mone ile modimo ka nako ya bofutsana baka ya ba modimo waka ya ba morena wa maphelo aka morena Jesu aba le nna ntate ka nako ya tla and tlo go jwetsa ke ile ka motshepa ke lapile ke le moputswa ke ntse ke motshepa letsatsi la ka shobulela ke jwetsa batho ba ngata ke reng nanda te modimo ke morati because of dintho tsa dientseng ke moratile le before yetsa anything le rato la ka ntate modimo ke kile ka morata ka lona soka hitsa next so that is why le hona jwale ke tsheke there is nothing you can do so ntate modimo nothing nka o jwetsa ka bophelo ba ka go qoqele le hore ke kopane le dintho tse jwa o tsebe nna mo mamedi wa ka ratong hona le nako yeo nkileng ka tshitsetswa koloi ya ka tshela petrol ka ofela ba re koloi ya e tshetse petrol ka ofela ene tshi only bumpera ya tsa motšhini wa diwepara pela diwepara mo ba re koloi ya hana otsa hona le mohlane ke hla Pretoria ke tsama ka bike le bosiu ke tsama 190 ke sa tena skipper ke tena skipper ke sa tena next tsa di bike ke sa tena any protection ya di bike ba re tlo go jwetsa ntate ne ra ke approach tennis le ka kewa bike ya ka eo haiwa ne ke bone modimo yeno ye ke mosebeletse morena Jesu morena wa marena ke ne ke bone a nkuka haiwa bike ha ke tsebo what happened hore nna ke iphumane ke dutse ka out agree bike wele ka lehlakore nna ke dutse ka mona ka odimo ka lehlakore la bike agree wele ka lekeke e phesha odimo sekundere nna ke dutse odimo ona modimo yeno ya phela ka mpele odimo bike ya phesha ka nna ya ba ya ntsha tsele ya tswa tsele fihlela itijwa ke jwang ka thoko and then itsa ke ha ke qeta ha ke ntse ke sheba ke ene ke bone di class wena mamedi wa karata ke bona di class ntse di tswa biking ke ntse ke bona ha ke fihla ka thoko mane itijwa ke jwang ya ba kelelo ka kwana go tlong re bana ka re ke ditse ka hodima bike mara ka lehlakoreng because e will
ke dutse ka lehlakoreng then bo ntate ba bang ba ditlhaka ba fihla ba nthusa ba re emisa re phusha re khotlela ke starta etla nkile ka bona ntlo ya ka e tshitswe ka petrol Freedom Square e tshetse ka petrolo le matila tena le planka le tshetswe ka nako tsene ka site la saloon because ne ke na le saloon le mofumadi wa ka kana ka tswe hantse ke nyetse petrol ne matha ka tlong e kene ka tlong ke kuranta e tshetsweng petrol le mahlakwana a mollo a laitileng a robetse hodima petrol mahlakwana a mollo a laitileng a di utlwe ntho ke hlalosang kuranta e phuthetswe e kentswe ka tlasa le mati la le planka le mati la le planka le metsi petrol e fopa and then kuranta e le metsi mahlakwana a mollo a laitileng a robetse hodima petrol a sa laita re tsoswa ke mongo wa petrol e kene ka tlong petrol e mathetse ka tlong gore yone yang gore yang but ndate modimo yena yeo ke mosebeletsang yeo ke moratang modimo a hana so ke batla gore mo mamedi we need re na le batho ba na le access on ntate modimo do you know that hona le batho ba nang le access ba ntate modimo a sa batleng le talk about le how ho thu ntho tsa bone di fasitse but modimo ha kaya motho yona ha kaya o modimo re modimo ha o hela motho yona modimo tlo tshintsa qaeto let me make an example anna bible o natingwe thari ke modimo ha se baloi modimo na nkile qaeto re anna o tla ba nyopa for the rest of your life but mohlang ele a buelang anna modimo a tshintsa qaeto modimo a feel hore no ka baka le eli ke tlo yetsa ntwe ke tlo fa mosadi yona bana ba 5 anna bile le bana ba 5 le go tsa ntate modimo la sa batle letho so ke batla gore mo mamedi ka ratang ka la bone ke batla batho ba tle batlo ha se kereke ene mo mamedi ha letlo gore ha ibo kentse beke le hetle ha o tlo intsha le itheola le hetle o tlo fika fela be gore ke tlo botsa potso eleng ke di feeling tso di batlang ha eno ska bua dintho tse ngata ha qetile ona le ntho tlo yetsang yona qetile bo itsamaya ha a kena ntho tse ngata wa kena tate moruti nna ke na le ke batla want ha ke batle mathata ke batle mo bana ba ka ba ntshukudisa monna ka robel ka tswa ke batle ntho tseo ke batla fela ntho tse gore ke ife ntho e hlokang that's all ha o qetile go yetse ntho tsa ka qetile o tsamaya o le bona tswana tate modimo Amen. Ore na o lawyer ka pa o batla ba lawyer ka pa o batla ba doctor ka pa o batla ba magistrate ka pa o batla eng hona le batho ba o kekeng hore na o batla o ba eng mamedi o batla ntlo batla eng hona ntho tse ke kwa ba le tsona until ba le motho ya bua mo di maphelo bao ke nna yone ke bua ka la bone ho sana re makereke re na le tshebeletso ka la bone ena e qeta mo ihlalosa mamedi letsetsa mona he 078 398 3446 ke di Peter 078 398 kyo 3446 tseding ke 079 083 3833 ke di Peter 079 083 3833 mamedi office number 051 011 4977 051 011 4977 mamedi kala bono kala matix phase 3 phase 7 o re fela ya kerekeng ya moruti November phase 3 kapa phase 7 o bo re fela ba o theole kerekeng ya moruti November shopong ya madi khabela mamedi ka koloi o driver e ka ro ya Grootfontein o feta le momolo fete mo Greek o sebe ka lifting ya o tla bona kereke e golo ka lifting bana mamedi ra kopana kala bone e seng go sane god bless you. Yes, girl. Doctor November November